pona o whātalo whātu le swafa manmano Yesu Christu nei tai au matangofie o na lewa tātou au lia mai I lona alofa mlona ngalei ia whātalo whātu I le nei tai au mawhifia whala whai mai fo I whanunga manu o tai au fo ia ele manatu maulunga I le tātou pukalami nei tai au ia o le vi inga lava mo mosi I duma I le atua pe ia na masani ai o tātou pukalami foi ia whamua lava vi inga si I le atua lea ha te le ia tu fo I lunga tunanga masani o whaftai lea I le atua o tātou au lia mai nei aso mātango fie sa tātou pisi fo I le pō na pō sa tātou tu whaai fo I le pō na pō I tātou mafo whaunga mo tātou whi whaso hai ia na tātou oro lea tātou mo moe ma tō whare nu o le atua na na whanau pe tai ane lewo tātou toi ala whai mani nei tai au whiwhia mo le ngona, mo le maalosi, mo le mawhawhau le lei whapena tātou ma ia pefu o lofalanga lei o le atua ia tātou tātou tasi so se mea lawa nei lau langi lo mo mani nei tātou po kalami nei tai au ia, manatu la ia, whatalo whatu fōi le Pea lasi o seo tātou atunu. Ia me se fōi ia le tātou atunu I Samoa. Ia matamai le ao le tātou malo. Le whionga le ia tumini whano. Le whionga le tuiaanga tumini whano. Pea fōi lona masiofo. Ia whatalo whatu fōi le pa ia lasi o le o whengarenga tu tofi le atua I sunga I toi ina. Ia whionga I le isea. Whionga I rupe whaalele le tala lei. Me se so se whata whaitaulanga lo whapenana puno wai le whanau le atua. Ia me se fo I o lo mpaiona mo tātou so ina nei tai au ma roso I fua malani ma ia o le paia maulunga o seo tātou atunu ia o meanga ainga matama e tama fo I mainga ia le sauwhainga le pito I lima Samoa le malu ia to oetu mumpule tu au malatau ainga le tai ma le waa o fonti le whangalo fo le tātou motu mai sae le fio kovansili mana masiofo pa pia fo I le moto pito I lunga man moto I lalo le whenga malo tutuila ma manua ia ole me se foi de paia ole paia lava lea wa foi tamai tai mali tamai tai o sinate ia ole malu lava lea ia sua mo vai fanua fo me tu langi sa ole masale abo mo la ni sa lua da fio fa tu mo la au na tasi to fa de ula ma upu ia te ole mo tu sa o tato paia ia sa mo paia ia na fa mai me le tato wa tu no mai tu a ia te manatu ia de atoto se tala to le fo de ni ta fo Pau le nganga o ato toa ia to le fō, ia le lofa mleanga leo le ole tua le ne yaso. Ia maroso I fua malangi mawia, le antua me tātou pokalame mo le pō ana pō, pa peo nei tātou te whra I malisunga le whionga le atata noa te sā, e mo whanav noa e whaua tātou pokalame mo le whionga le taitaisili ia Tuilaepa, ia po le whionga fō I ole, ia papastui pena lausi le fiai, le ngata leo taitai o le anga whawhai o le tuolo anga ia le tātou malo ne fuiwai teimi le soifanga e le natu maulunga ia le fifia ala whae mai fifia le loto fifia leo whafsota I mai foi natu foi le whaatasi mai foi le fionga ia Manusina pe Joseph mai Amerika masalo po le asale Amerika po le sao le Joseph ia po le sefuru le taiao ia po le sefuru minute ia po lua sefuru mai 2 minute mo te ele tu da sefuru I le atu tele o Amerika ia whapena fo ia sunga ia sovale whalawa au whatal whamai fo I le tātou pokalame ia te tonu ia whatal fo I tātou pokalame ia RJS good morning le moto vi inga from Brisbane whaftai na mo whaatasi mai ia o tosi sila mai ia o le ato na wā ia te loua toa malo longa pepe ia le tau sala le tātou pokalame po le sunga whaia ai nuu, ia si teimi tau titi tau nuu mai, ia nunga tātou peno. Ia, al temi nei, ia o te noa lela, tau whaia so tai, le sunga ia tanoa, a mosi tātou fsota inga, ia le masani tātou pokalame lea so fua, o manea fui lea. Manea fui lea, o fui lewa no e na, ni mo lewa no anafi, fai tata no mene yaso. E le telefoni isu tātou te tuina atu le sunga te taisili, e nei mea ia hao tātou fsili tātou lawa ia, Mana ia sau no sao mai lava le sunga te sili ia Tuilaepa I lungo le tātou pokalame e na ngova iei fo I malu le tudu e whata tali lava rātou I le tātou pokalame ia e le marolo fo I le tātou pokalame whafso tai umai ia tūlanga ia wala pa mo tātou lo ia whilis pokalame lo ia mawhaiona o e whaalongolongo e fo I mo mei nei nisi mea so soani ia te tali tonu lava te kinga fo le advice le whionga ia
sa i vau ma nei alo whanongolongo i mea e te maua ele, te leo lo mafofau, i maua i se mea sao, ia papena fo ina awa. Se fo ni me te whanongolongo, tala lea sa ni vau, se fo ni me te whanongolongo, i papena fo ni te se ina oe, ai a sao fo ni mea te iai, papena fo ni te ina oe, le ala lea mio tonu, ia te tonu le la ta sauta tu pese whaftam whai whafsotai ia, ia atanoa i Samoa, ia wa ole awhalivalu, a lato i Samoa, ia ole awhaleono na ia tātou i Sini au se tāria, ia ole awhalivalu whaina ia tātou i New Zealand, ia msalua po le awhasu tasi na ia tātou i Amerika, po sa olea, ia Pe Joseph, olea ua aso sa pati mātou, mo i lei, le waso sa ia Amerika nei temi, ia le waso mfua New Zealand ma Australia ma nei tua laulang, tamastatu pese mai, whamanimori. Ia mane upo nei pese o pese lava e whamanatu e tātou whai taulanga o tātou ri whaola Iesu Keriso mo tātou e whapena fōi o na
manatu fo'i a whanongolongo la vai ai ia toi whamanatu me a tātou a wane ngalo ia tātou taulanga na whaiare Yesu Kiriso mo laulangi a tō whatasi me tātou ia whamanatu me a tātou le tūwha le keusiano ia le tūwhananganga ia tātou nei tai au e peta iane ia le ua mōni pisota inga ma le o mose fito inga ma atanoa nei teimi te lola havu love atanoa i le tūnanga pia na matanoa ni pōna pō a teimi nei ro lunga lenga ia le se tasi fo i o tupu mai o le atunu a lalam papa au i tonu i Melbourne i au se taria nei ia ona manatu tātou pokalame ia ngā fo ina whai mai fina ngaro le tātou atunu me se tātou lo tātou nofu i whafo i whai pēnā ona fisoswane i fo i te le mtau pōnga onga ia fisoswane i fo in pātou stosa si o tātou atunu pele o Samoa ia i tūlanga o lo tupu mai i nei temi ia o le vai aso lena te atu nei ia sa whapena ona tau fofo se te me tatanoa ia tātou isu lea o wafo ia tūlanga lo tupu mai i le mele o le pisa a po le pisa si e me se fo i le finaunga lo iai le pisa a i o lato tangata whainga renga ia po tangata fo so tātou atunu o tanu tū lai mai whainga malo le whionga le tamaitai palemia ia fia me Naomi mata afa ia malatu foi vanga fai o le fast ia o tele foi me o te tupu i le longo maria foi to tele o tupu mai o tato o tonu o lo no foi fafo mai ne lato ainga o i foi nisi o fa amaro lo mai i to tono ngalvenga ia ile o manlaina na mea ile o lo manino na vol sila le atunu be akia tunu i fafo ia ile o longa lava na mo mai se tali mautu i le tulanga ia na tali la fa por kikiro tato fa no ai ia au ta vola au fa nota ia nei temi ia no lunga lenga ia le susunga ia ale sio munipola mai i me pone ale sio munipona ia va tele temi o fenga renga nei au se talia o ve foi ia ma se tasio o tai tono mene o yungi te fa stu sa tu yungi amato nei au talia ia fatu sa tu le pisa a ia tātou Samoa e mane foi nei pisili se pisili atu nei tupo le atu nu ia po le ha foi sona sile le tu langa e me se foi ia le va ai lea o le yungi ia ma le company ia po le yungi ma le malo ia o tangata whainga renga le malo ia fatalo fatu nei tu lai i lausunga ale sio mulipola lau sunga ta o le ala leo ia lau sunga to le foa ia patalo foi ia man le tnu o fa fonga mai po ki ai le pasalanga le ala leo nei tai ao ma lo la vale soi fu malangi manuia tai tonu le vo mana na moni foi fa tai le tua le ngata foi lea i lausunga le sio mulpola ia o nga ba ma tu langa foi na i ngalue de tonu nei atunu i Melbourne i Australia nei i o ta pa foi se fi dangalo o la o fiona nei tai au o no nei mta o pu o fia pa pena ona lu ngala no le tatu tonu le wa matana mo mali atu i no mo mali atu ia te manatu o tani mai ala i le fina ngalo le atunu pia mua pu feme mo ele sa o nei mea o te le fa salonga sa para no ele mamalo le tunu ele fe fainga palota ia ma te atu lava ma te fa ia fa le tanga ta fainga renga petai wo ma nei temi ia wo ese foi wo longo ese tutuila ma ape po le upu ia ai te manato le tato fsidi fia fsidi ni ai la usunga lo ia le oa a mese foi wo leva na lue i tulanga fa yuni nei i Melbourne i Australia o ta pa foi se fina ngalo o to ina o le wa li taia masano po ne li taia mole nga venga mole la tau sanga ne wa to le fits fu matasi o tau sanga tele tau sanga e nga lui e to ina nga venga en fa na a salnoa ale sia mul pola se tau fa matala mole tu langa le sa e fenga renga i to ni Melbourne au se tari ne fa mon mole ia fa tai tola po mole no e fa kai foi mo fa sili ia mo o fa pe aku ia nga o manga e ngori le binga le tua tai wala vale mbota o le nei tai au o mang fo te
Tai. Ai on all fasili wa mai tole foi ngelkan. Ia ole akam pai so sangia kulvanga le ai Tai na. ole ba kusi pa makalanga. Ia ole o la vai mo me fainga pa ki. Ia le. O le kalisa o ai ale la o ba ku fole fi so sangia kwai. I la o fionga ko le foi me se la fa ko mai ale. La fa lo lo pol kalan. Ia ole awanga I kong la se ka mo fainga anga I le kulanga leo ke nga kupu ngai pe ole mea sa mako kalkal ngoi foi mako miskamali yo o le kungu ngai I mo siringe so mga kulum ka kulea Tai na. ia ole lau ke fa pe ko yo o e mo mo pa pe pe ulu e lu sun ma kasi ka sa ka ko fa ngalo ga le yumi e de mel ponge ia e wa veia o official ko skanka foi le e alu e so songi ka ko le o ka fa ngalo nga foi le nga ko fa ngalo nga ia o me ko le foi o construction sa do fale le porque kele ia fa o siti pe ko vai mo o masingi foi ia si kasi si lunga ia mo meu o material se fai mo meu ngalo nga I fa kele nga ia o ngalo nga sa o foi mo ka ko kele foi ko le foi ka ia kamali o ka ko e fa ngalo nga ia matina ma uso mo fa tinge fa ngalo nga I kongo fa ngalo nga ia la ke si le fia foi ia mo lo Maro lava. Ia, leo nga waa lava mele no mafaufosi tata no ai ma tu fina fsidi wa lua suma tasi tau sanga o e fatasi tona mese leva le tulanga lea I le mole yungi le ana e afia I te tono a mese filo so swani na manu le tunu. Ia o le fesili la fina le lia o le uso ta uso atu la o fionga. O le a fina le tulanga lea fina le la so sila ia I wo tulanga le tupu mene ata to sa morte mine. Ia o le pisa a fa pe o le union tangata whenga renga le malo. Ia le whi mua tala mauti noa lava pena mata I fo whanongolongo I saunoanga le pisa a no maua lewa noa tata noa mani media. O lo tatongi o lato whi na le tangata whenga renga. Nongo winga pe whi o tato nei I Melbourne mani o se talia. Ia e tongi fo I whi o le yungi. Ia o le tūlanga lea e anga I e tui nei temi. O ma na o le pisa a e fia fsota I sa watu I le fionga le tamaitai pale mia. Ai le o mose manoa sa fisini nia fui whapea o le mea fina le whapea o whainga whaavai o le pisa a ia pia o sa o lava I le tamaitai pale mia ia po ai lava pale mia maritato tunu. O le fisini la fina le I lausunga le sio mulpola. Ia tatou nei ia tunu nei whafo. E o se tūlanga whapena pe e ni stepu e o iai le yungi? Kai, ele ai, e ia foi kai ne o I kulanga whapenga, ai e foi ia foi leo la sanga e o ia le yungi pe whapeu, avise kala sanga whapenga, ai le kari sa mali po whakakai ngole malo, po e pe o leo ke, o leo la o whakula, la o foi le la o whakuskusa ile malo Samoa, ia me le malo o kako fongi Australia ia po le federal government I leo ke lenga leo le tunu I Australia ngai ia po states fo le e malo kai kasi ia o vinga la fa makalanga pe o le facility la po ia afa pe fo le e alu se fo se maka upu fo le o e o wa fa ngai ka fa ngal lea o le ko ngal pe la fa ke kai ngo fo mai na ko si le po me sa kupu fo mai ngai ia o whaia onga. Ia o si vaenga ia o whangaluenga foi po kampangi e ongo. E la kuke. Ia ngaluenga al malo. A e langi members o yungi. Ia o temi kongulanga e kura e kwele yungi e whai masui o lako members. Pe a whai kole a fua wal se ke wha malu rua club. A o wakele o malamalama le kulanga le pisa a ia makanga ka whainga luenga I Samoa. A whai e kukusa le system ngā le whaonga kako ngai. Ngai ke o kali aku le California le whai e whaonga kako au kele o malamalama I Samoa pe o kukongi ngi kupe kanga ka whainga luenga po le pisa a.
I. E vele pisa a mo la ko sui. E foi le fa leon yo la ko mangaku anga le malo po se kampangi fo. Ia. O le mela nga le la kalia banga iai. Ai o ke le mo kinga o le o ke fa a fai e kukusa ia o lo longa. O pisa ala ka ma fai masui. O fo yo o ka whaingaluenga ngā po o se kampangi whaingaluenga i kanga o ka pula le pisa a mo me o ka whaingaluenga. Ia. O ke le foi o mea pe au sila fia foi le o se mea whonga me i o skari engi. E foi lo ia e wha o ngā e yungi. Foi le pe a wha pe a vai a koe ko kele i kele mamalo si mai se kampangi lo ia la ko ke representing foi le fai masui o le malo po se kampangi ia fa pena foi no le ia yungi la ko ia e kam fai sa ilingi lo ia foi le wa ia lo ia la ko fena lo so se yungi la ai a fa pelo la mga mi se lo ia po se parasta foi le lunga ko lo ia fai anga fa o a foi yungi me nga no le o yungi ko kongu pero se se ka fena lo ngai o lo o lo ia makanga ko official spela o au ma ke o ko ngos famsinga ia ngala o ko sila mai kulanga yo ko ngele foi al kamin ngele le si strike kele la au ka bale ave loria au ale kampangi fo le Star Trek ia po le fets le la ke kile bainga mo me o meli ma fi ka fo ia mai lungole i bai po kampangi whapenga. Ia le whao makemi o se kulang whapenga. Ele kalia e kampangi. Ua avele malo. Ia mai le whai unga ele kalawhengai ma le mele mga oi kangaka. Ia paua lako kala le olo strike. Ia le mela ngā le inga le la ki whapea kwa ia. Ia oke le malama le kulang o le pisa a male. Ai a whai kukusa. Ia o le mea ngā lenga kupu ngel whaamsingonga ngā lenga lenga fa le kongwai ia si le foi le fai unga le fa longo ki ai le fai unga le komisingo fa nga paloka i Samoa a fa pe ko kusala le system ia ke lo le pisa asa kongo i ko a pe lo fa longo i fai kionga ma sa ngonga ni esa ka kaunga bala uli e fa msingonga le a foi ile fa maunga o lang fai ngale fai e winga ile a foi ile kalia ingole o le sui le ngale mai fala lupo le o le fa ngainga ia pe lasa ka wale wa fi ngela le a foi ile nga korpula fo le sa ka si mai kom singa le a fa pe o se me pale al pisa ia o ngala sa ka nga foi le nga ol pisa ai con se la colo ia pe o fa nga ka wa ka mai pula fo ol pisa e o singa winga le pipo le ale al komsi ia makanga ka fenga le kongole le official fenga paloka wa pa nga me fo le sa ka fa nga ka ikala ko la ka vai aku ai pa kul fa fo nga mai la tunu ia o pe o le menga o komsi nga fenga paloka ni aska dia le fenga fasiding eses yo al malo o kulanga i o mo me o kamasa ni foka i ka walanga masalu ia le si le fia fo ke lo o tamali ma o tina o le pungo o fenga lo ngai ia o sufuru lo ka usanga o alu paro ka kansu ngai il ma ko piko ia o kulanga la o kulanga la o lo kampaya fo le abele io ke mal malama le me kau paloka ia o kulanga langa lo fa pe ko ia saka kaunga pe o pisa a foi le pe fa pe e kusa system ia e o ko masala ko e finga o kusa lava pele e foi le pele mga mi mai court ka kaunga apply court o la ko le representing ia fa ka fenga lo ngale ale o foi paloka ia e lo fa le ko ia me lo la ko fongo pe abate amailing le foi le unga fa le con le malde ka fengalo ia fa lo la ko ka sanga po la ko kal nganga foi le leo ka fengalo po la le lo ko ya apate mai la ia la sa va ia o kulanga e wa ang fa pe o ngai
e o longo wika la o ke te anga o fa kon le la o te o le HRPP po le fast e o winga la o la konga o fa le palo ka le fa le palo ka ki le ta fa pe fa ma va e sa ka fo le o le fa ko ka o ma ko ki le ka le fa ngol fa msingo ya la ma ko strike e sa va valido ya lo winga la le kon u la se palo ka ki le fa ka ngol le weekend le ko ma ko ngeta se me fa pe sa bali ka ya pe o winga la o ka lo kulanga le fa ma ko ngai e o i kako i ngai Australia ngai le ngako melpo ia Australia wa e to kalia ko le sidi le ko le pope fa mri engel sidi fa mo o de ka wa pe de ka fa so ku lava e fina de pe de au ngal fa mo boy pe fo dina me lo sa noanga ia o ro terminate da wa fa long long tu fo ina le tam fa nga le o e lo te ia le yungi le ta to le pisa ai sa mo fa long long tu fa ina le o lo anu ala to le step pe le mele sa no ai a fina ale sio pe tu langa na le te va ai tu ai pe le tu langa le ne ua pe ua fina le o vave te le la to walu te mi ne o leva na tau na tupu mai te le o mea ya ata te le lo ia walo fa no lungo atu o lo tongi a fi o tangata whainga venga ya le foi ua e sa no tu langa le so tangata whainga venga al malo le foi la te lo la voi o le fionga foi le komishino whainga paro ta e la vea foi la lo le pisa a ya au tu langa fa no no le tupu mai nei le ia o lo ia le power ai pi o fa nga inga por i la ta itale a foi na le tilo ia da se fa tranga lo la fionga Alessio. ia ele e nga mali e afkai e poi lava nga mali ele foi le i kala suale al tau sala al por kalame ia ele ia lo pua la pua ya le mongi ai ele ia lo pua kam fanga ia ka kele ko se fa se kala fo ele o kusamba mai fo i ma finga lo pisa po de winga fo fa la ko anga fa teo inga ia ka ko i fa ia skali ke ia fo le kele ya se fa le ko wa lo ngonga ele no fa yango fo ngoa ia le yungi il kam finga la ko members ma le warning le ia le nga ka nga avi kampangi po le malo la ko kele amanga ia le ia ka ko nga ka finga lo nga i ka pu ai mo so le ele a fa o le malo po se kampangi o le vinga le la ka so anga fa pe o kampangi e ku mele ia masalo e fo ele ka fa nga pa lu ka le fa o ape fa pe fa rom sa bali ka ka wa unga nga ki le yu fa pe la fa le nga inga ma fa le ma ile ya ka wala ko men pesi ya skula fa pe nga yo ngo ya le ko si si ai se me fo le fa pe o fa ya ko skala fa le la ko la si si ai kam e ko pu ma la ko le fa nga lo ngi fa le fa nga lo na represent you le fo ye ma sa ni fo nga ko mari la ko ya ka ya ngi o me nga ma ke ko sa mo ko e ko ma pe solo ala ngangu ko walu fa nga lo ya kula nga o ya que la kula fa le kon ya pa wal me ka kango ya sa vale se no mal ngalo ba lo la kula nga leo ki kam fa ya ko wa pe o ka lo lo ka fo le ka fa kuskusa ku ya kula nga la le me sa mo ma ka ko fa i Australia nge sa ka wa i la ulo yes pisa a pe sa ka nga o la ko fo le e fai masui o le au fai palo ka mau ka ngoi ma o foi con ko ta fa pe ke mai lo la ko i fa fo el ko ia sa ka lo mai ka ngoi la ko me pas por asi me lo ko ia ia wa o le kulang fa ke nga to me le ko si si le ke mel pongi ia o kulang ai lo ngia se ka nga o o fai nga palo kala ke le nga o ma ke le wike o la le o ka fa pa o fai nga palo e me pese un pisa ya pero so aku nga fo le ta fo le wa e lo nga fa nga fo le fa nga fa no nga ko le fo mo ya que le o ka ko que le au le fa que le au le HRPP kuna le o lo ka ko sa o ko ya lo kuna o que ko le sa o wa ya ya ka ka fa nga lo mil po se ko la ko fees le yu ya o lo vinga lo fa mo ka pe fo le wa
sa mako kala go foi mako mo si kamali o mako pikongo nge winga nge wale ai ya lo kala foi aka fa pe o nge i Australia i Melbourne ya lo winga ele ka ngu ni mele o le fa nga pa lo kale sa vali sa nga kala o le ya o la wale mau pe ngo fa ya o le unga sa ula makango le unga fa nga foi le la fa lo nga ku le me o le fam sino ko lo langa ko kusa le ya fam singo ngai ngala ke fa le unga le ya pero la ka la nga ka mo le mo ya le a pe nga sa ola kala kai kamali ia nga ma ko kalkalngo o le le mafai nga foi le la la ilo le ya fam singo le se me al pisa fai le fun kulang fa pe nga po eu ele ka fa nga lo nga ko le ka pe foi fa fo ko le fo Manora, ia le laua kawa kania mai le tūlanga ma foi na fili atu tātou pokala me neta iau le e fuafuanga a whina le mo le a fionga ia tatanoa te sa ia se teimi no atu le o le ia le whina le whaptonga le pisa a tonu tātou ia fia mo foi se wanoa si tātou tanoa sao atu lawe iai wa teimi nei o ta whalongolongo atu o lo iai le nganga o le pisa a I me umalava ai pi lai fua vune ta fio lava ni step by step therefore te loa mo mo foi na lato tanoma whalongolongo ma le toa iai ia o la tau e whina le a fia mai foi a tātou i atu i fafu le lato iungi a te loa te le foi le soani atu i fafu ia longo venga wa international foi la tau ia tulanga fo ia I te whalongo atu fo I taitai o le pisa ia manea ia lau whalongolongo manea ia le tinara na fiu ia le mire tui atu ia manea lato whamanga ia malato tausanga ia whaatutusa uma whamatalanga e watu uma awesise ina ai le nganga whina leo lo tamu whaila atu ai paila me leo tau una mana o fisinia lo a fionga ale sia mulpola ono tulanga experience por tulanga final poto masani tulanga me fa pene ya o leo tava vai atu pe foringa mai final o la lave sa bali pisa ya ai na mia lava le fa marosi le titi a mulpola no mia lava fa marosi le titi o la bali bali te lo o lewa matana na maloki a almata upulea a pe o te mi mua na mata mai ai le vae o tangata whainga renga ia portulanga I le fea le ini whamatalanga pe o te mi na sa tauna matua I malosi e lunga I pisa e pe tai ia se fo I ai kia o tufu tamari e a whatustusa malore a tātou I le tātou tunu nei Ausetaria ne ai la matua malosi te lea tunu nei Amerika ma Australia me kau yungi mo whaptonga whapende ai atatau. Ia, o lisi la pesini. O lea tatu wawai nei ai, o lea wale ana maia nei le whamisnonga le awhina le fionga le komisina o whenga pārota. Ia, le te le whalena whianga o io le tangata whenga renga le malo. Lea so sila le tu langa ale sio? Ia, whakikai. Ole folele o le nga le fa pe mo yo o ka fenga lo nga le yung ya la nga le o spala ngo Samoa ya o fo o ke nga ngo ke le mo mang I ka ko ngo Samoa la nga o le fa mo ka ko Samoa se si ai nga ma man me ka ku ma ya ya ole pisiri la ole fo ya ole lo que calia fo wa fo Samoa ya ole kuranga le pe o nga pisiri ai ya ena go nga ka ngo fo le o kuranga le wa ole wa faile le fo le fai unga le ale kom singo fa nga paloka wa ke lo po ko kasi ya makanga le po la lo ke lo mo fingo le lo que calia po ya ole ben po le pa pe o se ben pa ole le pisa o la pongi la tutto tassi le fiona de commissiono o fanga palo tutto tassi il matonai lo iai
ngala le ngala fa kai wo man mala le la pa wi ko se kali po le ngai o ki fa ke po ke so fa fa kala ale kusa ma ya system sa mo ma ngai ya o le mela ya le o mo fa le po le man ko o le suile o le pisa le sunga komsinga o le peisla nga ngai kula fogo ya lo winga la le e o le mela fa lo ngo ko o le kalsa kwa i lo ka kongo il mka o le a ko le po ele nga ko o kanga ko le yu ala ngo ko sa mo ya le la ka dia ko o kanga ko le yu o le mela le o mo fa le ku le fa unga ale komsinga le fa nga palo mai o la fa ngo ko ke le lo ko a ko se ko fie se fu ka sanga ka no fa nga no ngal komsinga le e de kanga nga le e o lo aso la ma ma le fo le kamali ile a mesol makai ia le komsinga fa nga palo ia o le ma ma le lo ka konga ia le kamali le fa ki ngoinga o kiuke man kau ko ngo la mai kau sa o fi fa nga palo ko fa le kamali o le mo le ia lo winga la o le ma le sui do pisa ila nga ngwa makula fongo e foi le fa nga yo ila nga ngwa le la o fa ila nga fa unga le e winga sui kau vai o la que si la fiel le ele o le e alwala nga fa i lunga kula fongo fa nga o me kau fa nga pa lo wa fa pe nga fo i ka ko nge e a o le la wa ia le va nga le por fa que nga la por malo por se campangela o la ko pidinga fa unga le al komsinga o kai mi fola le sa kaunga ku mai pisa a con so i komsinga le o nga palo ka fola le ia mai mai ku fam sing o le o ku ngi skanga ka o le por pisa le la to vinga nga le ka o ngo po kala me o pisa ia a le la o fa lo le la o fa le ngai el fam sing sili se ku lo wal fam sing nga le ku ia ma pe fai unga le o fa le nga le fo le fa ila o kal punga o le te wa fia el kula fongo el fai unga le la fo la o e fo nga ma la o ka le tele el fam singo el kula fongo le o le nga fa nga yo mai el ma lo mo fa nga pa lo ka o la le ki lo ke ko la fo wa e ko wa ka go yema ko ko na la le ki lo fa nga ka la o le yungi ia no mang wa fo le suyo le ma ko men pale el komsingo fa nga pa lo le o fa le nga mai le el kamsingo sili lang fa yunga ia o le mela nga ko le pe ki fa ngo ia le fu fa no fa pesa fa le sa fa il ka sa le lo ia ale suile o le o fo yo tu tonga mana ia ia le nga le swapa nga si kamali nga papelen ko abele a fo le la ko apili fo le tem fan ko si le fan or fa unga pe o le mele e ko ilo fa mo le fa me mo ia sama ko karkar ngo ko ngem ngais ka mali ngo me foi ma ko karkar ngo ngelo fa ia ma ko karanga o la kala fa nga fa ko ele fa suia a fa me singo ai e fa ele fa ngole me mo mo ia o le unga ia ele mfenga suia la ele mfenga na ko suia ko la o sorry e fa pe fo ia sa o sorry sa mo o se la fa ngole ma le ma ko fa ngole fa ko anga le la ko pasa ko ia lo winga e makanga la ko le mela fa usa pe se pa la makanga wale lo que masangi ko nga winga ngai o me fa msingo la que fai fa no fo le function a fai o se madam kan o la se ya o me pongo la le foi ma que mango ma ko me pasia pe ngalo ngai ale mo kan ngalo ngal malo o compagnie po le private sector fo ile business life o que la va ser ko ngalo ngalo ngai ma ko me pasia ku ngai pero lo como foi ko ha wi ai o ku ngai ku me lo ya o le fa ngai ku pe me pasia ko ma lo la ia po le o kupe e ko kongi e fina le
i memba o le awhina lo se yungi po le whaptonga ia e fsosoani e whina le pui o lato ngalwenga ma lato ai atau. Ia, pio le ala nā whina le o tene o temi o pei lava o le fionga te sile atu le epa o vatu e te le fasili. Ai no mawhawhawha pia talo whai atu le epa e pei le to atasi tangata le ai whina le kaua whai e whina le ai ata tau o tangata. Le ngata le ai ata tau o tangata to tele. Au tangata tai to tasi. Na mata me ele ni pati. Pela lena ma fuaina na le te whaitete fuilanga o e tili e se pati. A pelo tu langa le tau whesa ili e tuare mauta Samoa vingo le tua. Le se temi ma maua fuila vanoa te tanua atu fui le te sili atu le epa. Ia ale ai nela atu le epa whina le sio. Tene lola po ai le la a nga i le tato atu nuu i sosoani wa leo tato vai atu nei i le pisa a. Ua matua i pule a wawa ia le maloma whina le ma le whamsinonga. Ia e whawhea ia tātou tangata whainga renga le malo. Peo le ala nā le wa matalona sulu solo mo to Samoa vingo le tua. Ale ai nei la le sunga te sile atu le epa o ai la tātou te anga i ai. O ai e anga i ai mo se sosoani. E sulu atu i o le whainga tofi le tua le mo mese mea. Ioi, o la fwe e amo la to sa kaulo i la ko text mo tu langa whapena. O ai e sulu i ele atu nu. Ia peo le mena na mafuaina au mafo fauma pe ese tangata nei e tau esi na mama anga nei meo yungi meo whaptonga a tono e anga so swani fo ele o te loa finale o le pisa a la so mate alesio o pisa a te lese pawa o iai po le meo ngongo kia le pawa o pisa a i Samoa o le whawhikai a mo le fisiri vaenga lea a fai o le skala le foile le sosa e ke le pisa a po le foile le falako konga le pisa a o le skala o le konga le malo e le ka fisiringi anga vaenga pe ese la ko malusi anga po se ya kakao o le kete o nga o le skala ia ka koule o ke kali fuai o ke le o malama o le ka ke fafo ka ku ke le o Samoa o ngā lo fama kalang a fai ko kusa ia wale skala el malo o se pala ponga la ko ke foi le representinga ia kan fa ngalo ia o ele ila i lo ka konga o ke le mamla pe nga Samoa mai o ke le mamla ko la le o ia nga ku ngol pisal mele o ke le mamla le ia ko le pol nga manga alo te o ngala o kala le faya sa ka wan ko lunga fa o ye uma el pisa nga manga ke o la ko le o ka nga diali fo o la ko fonga ka avel ka punge o le sima ka pule sa se pe o la so ki nga lo ko ke fia pa i la pa ia ia Samoa pe ia le fai ka lo ko ran ko ale o ia el me ko e kura fo ia yungi il kai mi ngai wa ala swai ke i kelo o mempa sai ayung ngai kai mi angi o mo kong boile e man ko foi la ngo fa ngo ko ngafi e tau sala o por kalamia u kala ngo mo yo o va ya o ngafi e por kalamia ku le o le aso ko nga ya ngo fa ngo ko foi i por kalamia isi kanga i me ko kong i kala ko ia man por kalamia foi el mauto Samoa being ole tu sa visiting ia ele foi le sua for professor o doctor afualo luanga lau ya le ta visiting ia foi le por calamel mo Samoa ia le se fina ngalo o professor winga mele o ka so fuanga ya le nga kali mai po ko lu po ia por calamel kalwa le fa pe mai ia le wa ba ungal ka wa foi o lo Samoa ia ma fisi ko ia ata no Samoa ia mo falungo ko fa pe mai wa ngole le fo le iba susenge asali mo susenge le fo le nudo i mo sia me nga o falungo wa lu ngol ka ai te lo le wa o le por kalamele ka wa le lu por kalamele mbuli le nga sumaile le fo le sunga Tuilaepa sa fisi ngia por kalamele fa pe el kawo so fuanga de melo el CPI o la les fa pe marca le ko le pape
ia kasi pasenge o se la ko kasi e pe kasi mal afa pasenge le mesa ia I lua, kasi man lua. kasi le lua ia al I, ulanga la ua pa pe ia mo val ia o fast food. ia o se singa ma ai kele nga Yo si kanga o le ia me foi nga la pe o si la ia ele se la pa kala to o fa o le o ke o le inga le kungu a me so ka ko ngi mal 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 le kala ia fa ia o le menga le inga so se kai me si e ko lo ele fanga le si dunga ko ngi ka fa nga o mo mai le la ka fa kalanga ko le fo Bo ide le mawa. kai mi la value dunga si kanga o lo ngi e alua e kam foi foi yung si dunga kongi o lako members ka ka ma fo i le kupe ma i ka o loile ko si e a pangale la ka vai ku samba e o mo ko akele a lo bala le o kupu mai i foi le i ko i si kangale ko ka so fo e ka wang si sila le pisa e o sa bali le malo e ka o fai lo si kanga ka fa ngalba wa mo ya la papa no ko mo ya ka ke le sa ka ya ke le ka ka no ko i si ka ngai ka fa no ko i le ku lai mai le asia foi fa nga malo fast i me ye e mo lo ka nga ka fa pe o si ka no sa ka le si ko ngi sa ka ya o luinga la o bela mo ka pula nga la ko o luinga la ka la ka fa pe o ke ko ngol pisa o ka lo fu sa fi nga il si kanga ko kongi o members il si kanga le wa o si e dunga ko lo le o kuna ko nga le sa ba pali yungi ke ele so nga fai ya yungi mo ya o ngi me o mo o kalanga wa ngo mo me menga ga ko si le fo e ka i Australia ngai ka fanga me ka EPA o enterprise partnering agreement ya o menga ku sa konkalake o menga pe konkalake o le fa vai kai mi le va compagnie ma ka fena lo po mempa sa li unge fena lo ko la o nga be lo pe o ma lo por compagnie po le ala yo me la ngai lo ko mai ko mo ko sa e mo si ka o ko komi ya mo me o e fonga o supa ya mo me fa pe nga pe ya ku la ma me ka me o so mai ia o aso malo lo foi le fa mo le fa o kausanga le ka o ka ko holiday pay ia o foi meio o le pa fa mu ka compagnie la nga venga foi le e foi con nga pe o se que lo la ku ia menga de ka o redundancy ia mo social allowance mo se le ko nga lo que mo allowances ia ia foi le finga wa a le yungi la ko ye masanga ngo faya ko le te finga wai i le ka usanga male ka usanga fo le pa uma le maro su na kon kala ngo fo le o lo finga ko le si kanga mal fale le o kongi o members i le ka o so fo le wai do ya a paula ngal me fo le ka ba ngi le falo ngo ke i po kala me wo ka mo ngi le ka mi male ka ma se o por kala me la o fionga mal ia ma lo ko au fasala lau ia e mo ko se ale mele ka ke falo